Adom TV Badwam na Oceano the Endpoint Homeopathic Clinic has said Nadaroma and your day health tips bro won't see Yarabia Hawadjing Bora Endpoint Homeopathic Clinic na on show. The number is 0244867068 0244867068. Yadana say papa meda se fa no mrene wadaje papa wo Germany I me uncle bakupe so hwe me anope ya mechia o minim se obia ho ye offers my shepa ntina untime nka no bete me nka wai papa di papa ti echia no obia onso agebre hwe na me wo Dr. Prince Nelson Mototi ewo ha one ne kofare ba Piwak Natural Health wo medro 3p garlic mixture no ena wo hia so ben medro na ba akopɛ ne company na edro ya ba akopɛ edro no so nka eja ensuo so nka ho garlic no anu wo mwachim omde aye edro a onde emaye woni mfaso wo garlic so timedofo tie interview ne hye no so na emuadoga no pɛ ye muache ebi abokode ase ehu wache o anu akoshem kakra research nko amboa ehu hia sabe ya the next one e ba enu so bedi mu say 3p garlic mixture de bi ade ya chimbi obi foforo be hwe Adom TV ebi a wate ba na adwen sheda nkoso ye ni nkomo ye ka Piwak Natural Health a wajumedie ene say yo anopa ye be chia Ghana fo nyina na apomudin pa dwumadi a Piwak e de som Ghana e be biara a wo hwe ye no anopa ye toa so na ya boa ma no mapa ye wo no ye betimi eyi na di ama Ghana fo etimi ehu ye ka Piwak de na watimi hu say yen ene nam ye nso a ye ka one of the best organic drugs Ghana discover ye ka ebibidro a ewo krom ha yam fankeja na yanwa kwan pa ye twetwe nununu a ebetimi aboa nipedua no na ayi efin ne srade enam Piwak fo so ene yenya say enupa ya yato ne din 3p garlic mixture 3p garlic mixture nyina na say ye pese enipa bi a wodidi ohome na wonom no eye dan ya efin ebekodi mu srade ebeba ho enoma hodo bebre beba ho a emmoama nipadua no entimi enwie peye enenti ehu behia se ahobanbo eyade bi ehu hia de bia ameka se ahunya edi kama wonipa se wonipa betimi anya apomudimpa se wo apomudimpa eboa ama de wo ye nyinara etimi ewie peye etimi edima enonti na team of doctors academics researchers aka ho abomu a ene Ghana yetimi discover abibidro yam fankeja na yanwa na yede boama apomudimpa etimi ewie peye wo hwe the anatomy wo hwe nipadua ne fiyeti ekosi ya forma nipadua no akwa ete se drobin ahodo a ye beka ne se pipe nsuo efan sana nipadua yi atie akoma eda ye mu na bo cheche moja ewurawura nipadua no akwa ba bia eno nti se moja entimi eniafo sane ye ewo nipa nipadua mu a edi sento eba onipa nipadua so man yare wan ketenketi ahodo bin ma pese haye nyina no ne nyina ntimi nya kwan etimi haye eni nti na Piwak bo dewro akere Ghana wiase nyina se ehu behia se onipa bia wotiase na wodidi na home na wonom no ehu behia se efin a woni padua no wonya nwanwunu mapa ebetimi ayi se efin no na moja wo mu no etimi edi afosani ye papa se moja di enipa nyina mu afosani ya ebe di nsa yare wan ketenketi bia nka betimi haye no sa ne wona nyina be free home ye betimi akwa aba ye bedwin ye ama de ye bia no etimi ewie peye etimi edi amaye papa se moje di umu afusani a namness bia no ni problem of course sa moja no should di afusani a oba bu nsa e ba free ho eto nti yembo eniema pa nyawa ahodo a wonom 3p garlic mixture eyema woni padua no kware de bia me kan se enipa bebre wo ho a se ne nan ehya ase se eyetititi ne nsa ehya ase emu ayedudu obi ho kora na se bio e ma no sa jese ofro bi se boa me na me nsa ikura no mentimi mpagya obi kura one position no sade no so ne nan sa na ontimi nya hwe jese kakakakakakran sa obi wade de nan kura pempempempem ho enam so ma obi kura sister bi duku etimi free to wonim obi mpa bo kura etimi free ne nan kura wonim se de mpa bo mpa ede eye free ne nan sometimes obi kura se edi mekopa ha adanse yaso jampo e wo ni reading ni nyina na kwawie inflammation ho do kura etimi ba ni pedua no emu Piwak se esanse moja entimi enni nipadua no mafusa ne yenti sa no me etimi ba nipadua no eso na ye betimi isa ha wo ye firi ho na yapom etimi awie pa ya ma ye dia
na yetimi nya enwenu papa ebetimi aboma mogya timi ediafo sane yie na yi inflammation ahodo enoma biara ebetimi di oyaw empom anase ebe slow down blood circulation ni nyina be free ho ama yempom atimi ewie payem and the 3p garlic mixture ene yede ma Ghana for Africa wiase nyina no ni ade ba kwa ese hu no sem mogya edi umafo sane eya ade ye kinti no ye bota ene se mogya ebetimi ediafo sane yie ewo nipa biem se obi wo eye mogya broso ahodo a wonim se esan se akomadi mogya ko ebenti enti no musi at the rate akoma na se odi mogya ko na esan se bibia ayo si akwenti enko enu nti ye pe enwenu mapa ebetimi aboa ama akoma no ti mogya akọ every time na mogya no ekọ asan aba na akoma no say den esan dia akọ na eduro ba ko a ewo kurum ha ebetimi ama ahotoso ene da so yamfa nkeja na yanwa aya 3p garlic mixture 3p garlic mixture ye ka eduro a de bia me kan say eduro na hoden the efficacy and the potency and when the man say we sika wo de koto eduro ya me koto enti eye adwuma anase enye adwuma south yase enti eduro koto na eye a obehu se eye enya obehu se enye enti Piwak de ye de no kwaredi nya mesuro ka kire Ghana fo nyina se ebibiduro ba kwa wo krom ha ahotoso ene da so wom eduro Department of Herbal Medicine me kan so pocket wo kumase aboma hwehwema koso aba food and drugs so edi one stamp kese se ehote se enipa wonum adopa ya betimi abo woni pedua wo de saw ya na abo kidney abo liver ho ban na ankofa nsonso boni bi amfa mbrel ya 3p garlic mixture enti no pesa wo hwe ya sro ebia wo da wonu bi so a wonum dada se wo esichiriare an se wo moja broso wonum ye 3p ya 15 minutes wo do bia wo bia no obetimi anom aka ho na abow ama wumpum etimi ebie peye de bia da na me kase eduro papa ye betimi anya na boa ye nipadua no eya de bia eho hiam enti wo ti sika to ade a na wo to ade betimi aboa ama wumpum etimi awie peye wo nkoto bibia edi nsonsonso boni beden ede bebre wo nipadua na krom ha de eduro ba ko am eye guarantee eye trusted ahotoso ene daso mapa ewom eno ene 3p garlic mixture enti ene say bia sister ofuri because of say bia srade bi anase inflama ejina o gastrointestinal no mu ena ma ofuru ayekutwa 3p garlic mixture anope edope betimi abo awokwan bi so na wetimi ahun sa wo hawo nyina den etimi efri ho ye ka de wan kasa betimi akase edro ya mekoto ye de manumi ho da eno ene 3p garlic mixture 3p garlic mixture edope ena yedi ma Ghana fo ena nope na mejide se sister bra papa abusua wonsa ka edope bia ebetimi abo ama noma etimi awie paye etimi na one e wo so nom 3p garlic mixture 3p garlic mixture de abusua nyina enombi na say we are opemfo a me pacho eya menko ho and say seek doctor advice mpo ansa na waben 3p garlic mixture because esan say edroi ye hwe say ebetimi abo nipa immune system nti na ehun be hia say obi bia ebetimi no be apart from opemfo a say we consulting ansa na wetimi anum say edro pay ma ye hunu be bia bi wo say enu eye ba akopɛ 3p for edro ye ba akopɛ Piwak yes ye edro ye ba akopɛ de bia me ka say edro no kɔtɔ a eya na ne box isi no na wahwe so ha be bia 3p e wo no eye wure wo de saka ya emboss no eye wure na garlic mixture no so eye wure and no verify say obi emfa de be boni emfa nsha wonsa sa wo call pharmacy herbal shops drugstores nyina na wo pe 3p garlic mixture kurum ha wo de wani kire tamale of akojo herbal ewo tamale opposite taxi rank ye kan sumo vision na chi ho obenya ye no pay bi wo na timi abo ebia wo wa mumu na we enterprise opposite wa cathedral obenya 3p wo kuma ase na wo de wa kire dani herbal wo colonac na Chris K obenya enope bi wo ho ebia na wo takwa furniture my joy na wo so obenya 3p wo ho takwa the furniture Sir Charles obenya enope bi wo ho se wo kofodua no pay na wo hwe ya na Gapson pharmacy wo kofodua total 2 obenya enope bi wo ho na ebia na wo ho Albert Sam wo ho obenya enope bi na wo nkran ha na wo pedudo pa etu pa ton wo call kanhia Angel Herbal wo kanhia obenya enope bi na etimi abo na ade ba ko America kire Ghana for say esanse onipa yedwumaden ekuani wo yedwumani taxi driver wo ko ba maame a ahomache wo sorry ko dwuma so eba
edu ba bia ya na mogya no entimi enya fosane ye edi ohaw edi eye oya oba nipaduanum ye sisi ya poso ye kotodwe edu ba bi kra enampo no yentimi enna ema na hohoro hayem edu ba ko abetimi aboy na relax yem na watimi say oh we de mada ma sorry ahonde na mehwe me nsatimi aka no eye 3p garlic mixture dog emre na so my o number ne ye number sa Piwak obetimi afren anope na wanya ye no pay eye 0248 928824 0248 928824 and now say 020 100 another 0021 020 100 another 0021 yeah that's say papa na bibi o ha na pesoka oh kakra make can check na phone na no say enche Xmas no eba etwa say ye boy ho ban ye babusu ho ban na afe no ye nyina yetimi hyiam na ye ha abusu yetimi ye na do ba ko a Xmas wo bibi de chew wadofo pa wo di bibi e ma no na 3p she finfin na wa package na wo di aka ho sa wo pia pomodin pa ma obi dia na etwa say enhyira pa na ewu Mr. Yadase pa 3p garlic mixture ye Piwak natural health wo madro dia ba dwama so na wote ho asabon nti dog me da say na yentie won so na yen hya no so ye Kel 360 toothpaste e wo ho e ya busuamu ni nyina dro a ye de etwetwe yesen so pese obo wo sen ene wonum ho eban dia Kel 360 toothpaste no na busua ene obi an so ehia ye Kel kits toothpaste so e wo ho enkura wanya 2 to 6 years wo so ede a wo hia no Kel kits toothpaste no flavor wo strawberry no e wo mu santi nkura no wo di twetwe wo so so mani agye ho pa nti abatan a wo hwe me bo ba no ese ho ban free kaka no ne ade nkura nketo a yetutu wo mu sen Mr. Pese oba ye betutu ne sendi a wonya Kel kit toothpaste a eno ano no afa Kel chocolate toothpaste nso de empenifo no nso ye de eno no yenim faso ya ewo bidie mu na ne wo mu de aye duro ebo yese no ho ban se wo se be fita se be yi Africa kamo enom ne ade wonya Kel chocolate toothpaste a ene ye wone no wo awie wo wo pedodo atuo for 0593 809227 0593809227 and 0246865798 na one Kel toothpaste and the Kel brands and penifon so edi encommon Lucky Herba or se why lucky a leading Herba hospital ya sabre wo maye emua ubora one more atna ya wa hu se bibia no eye kama facility no eye kama nim defon so na ewo ho ene nti say ye stroke diabetes hypertension and a woman some oba won sabuo wo problem ewom STDs nyawa hodo no bi na wo a ye hu hia no so obabu awramo ewo Lucky Herba na one more show ye wo Lucky Herba mixture Lucky Herba bitters Lucky VK mixture ene enu bebre wom headquarters no ewo gomua ugwakrom eye Winneba Stredo kwan no eso na wo pese woni Dr. Penny ekasa afre no 0243 201244 0243 201244 and 0277 465855 Lucky Herba or say why lucky Franco Trading Enterprise phones papa fee one must started Black Friday no until 13th into a week he matter November ending there Friday be a ubora Franco Trading Enterprise ashado so said your auto be no ya so 40% say your mobile phone air condition fridge speakers washing machine television and near maybe a ton our Franco Trading Enterprise or 40% discount that's why Black Friday for home a gym free Franco Trading Enterprise was 0246 422338 0246 422338 now when a Franco Trading Enterprise phones so papa fee enim komo ye wo CCTV cameras and so ewo ho nya bi ba office fie ba bia sabe ya wo be share wa pomodin wa hwe ubambo emu ensem Dominion herbal powder so any your immune booster droba kunia no pay first and the obense woni di ansa na why Dominion powder ni bi wunya warm water na wanom anwumre so sa obennom Dominion powder ni bi ansa na wodidi na wo obi a wokotodwe waposo eye wo ya
we hear Dominion herbal ointment ni bi na wo de atwitwitu wapo ni nyina so na ho ayoden enu e wo bo mu pharmacy chemicals any herbal shops bi mu a Dominion herbal powder ne ointment no e bi e wo ho Angels Dominion Herbal Center won koko womna akofa aba frɛ 0543 158195 0543 158195 and now 0249591843 and Crime Repart Ventures Nana Boache na afing Angels Herbal Shops ebi wo ho Ekus Pharmacy wa Shama no benye bi Little George Health Shop on so watemakofo idua called Gabson Pharmacy, Delight Pharmacy, or Henenana Herba, Usko B, and Central Market, a shame so Tony K Herba, and our Tony K Pharmacy, Bioho, at Chimodan Sonanaya Provision Store, ne Kennedy, Drugstore, so many, Okona Giza Pharmacy, a Bioho, 12 years, a Badwam Afisem Dominion product, and our bapping for an hour breastfeeding, Afisem Dominion for products, AB. Kingdom Home Estate, and so any. Ene wo pefie papa to a wasumbe Jones ase human son ana langat bi ama wo fie ho dia Bora Kingdom Estate real estate for one mon sase a wasi dan no so dada sa wo pe dan a yesi dada wo on pe manson tokwa bia ene Kingdom Home real estate wo mo ema 50 to 70% ya wo betua na fe 2 years wo ma spread the aka no so e the amount Wamu fie ni bi wabri Botanical Gardens so ho Buti Falls Safari Valley Resort ho na fe ba kunso ene tetakwashi hospital no ehwe ni mu enti yenhye no so wo pe efie ato amanso ne so a Kingdom Home Real Estate for 0559 761 144 0559 761 144 Ubehu womo wabri ekuapem ekropon kwan no so fra womo ekoto fie a wasumbejo efie say 2 bedroom 3 bedrooms ni nyina won mo obi fra na environment no so kama ankasa Piwak healthcare so enie womo dro 3p garlic mixture no ene ayeguso bo ho dawro no 100% garlic ya sone so enso bi ankan eja bi anso nkan tinuanu nuru ahodo ne nyina bi wom vitamins ne minerals vitamin C no so ewo mu aboa ye nipadua no pa nti nya 3p garlic mixture no bi na boost your immune system ne ma wo mojabro so na onom 3p garlic mixture and also it me ba from oba obo nsa na wonya pain na wonya 3p garlic mixture no bi no mu a wona okro no nsa ye titiri Dr. Edika kan nyina wa hadada ana stroke ne how asthma ne so nya 3p garlic mixture no bi no na emo ahwehwe won wo okanshi Kofi Sam ne Kings Walk ho obenya dodo no wo ho kuma senso Danny Herba ne Colina ke bi wo ho Abetsam Herba takrade ye AA Mensa sunyane ye Green Light Pharmacy ubowura ho no ma opedodo obenya bi ba ko nso sa fra Piwak Natural Health was 0248 928 824 0248 928 824 and 0201 000 021 0201 000 Shannon son say 3p garlic mixture no e wo bottle mu a sensode no red na odon sa fa so say e smooth na wo ma daroma e da wo mo ase papa medini afia amankwa atamakro meda se no mre no wadaje a wo de ehwe ye ntie ye koi ahosepa ye krado ma me boatma ene keche wono mo